Assalamu alaikum hurmatli YouTube görüşler. Biz bolsa jekşembe günü biraz bazarlık kılgan geldik. Kanda mesel bazarlığımızды çok görölük. Бұл жақта балықтар 460 екен. Hurmatly görüşler. Koydum başları dayar. Suğa salып эле pişirip жeyбересиңер. Hurmatly görüşler. Bugün bazarlık kılgan geldik ele. Çuçuk. Çuçuk kançadan boladı? Kaç? 950 Kilogram ha? 900 somdan. Suğa bışır öyle jeyberесиңер. Bular bışkan okşaydı da? Yok Çiğk eken. Suğa bışır öyle jeyberесиңер. Бұл жақта Ya bayqasa қазір. 120'dan mı olar? Ama olar 500'den. Олар қачанқы? Geçenkeli. Кеченке. Олар свежий okşaydı da? 520 ы? Тайдықы бұл? Baytal. Baytal? Taydan çoğurak. Так, көрсек тағы. Assalamu alaikum. Қаншадан болады қаржығалар? Karçıga emez, tıştı kavurga. Қавырға? 540'dan. 540'dan. 490'dan 450'dedi. Kara kavurga moyunlarda 540'dan, sanetleri 550. 550. No 540'dan eкен ha? Tamam. Bu ne eti? Tetigi. Bu ne eti? Uydun et. Uydun eti ha? Okey, бұл жақта да uydun еттер тұрады. Свежий екен бұйырса. Жүректер қанша болады? 750. Борчу? 730 borç. Kilogramдар, ha? Так, май. Майлар екен. Майлар қанша болады? 200 сом болады. Так. Яқты фаршты көрелші, фарш. Фарш қанша болады? Бәке? 530'dan. Vardı. Söğüktür. Ne söğüktür çö? 50 som 70 somdan. Nolar kançıdan? 420. Nolar çö? 100 somdan ken. Tak, görsök dağı. Bu жақта et, жалаң et сатат. Мына не еттері? Қойдық қой. Оларшы? Қойдық қой. Қаншадан болады? 540'dan ha? Қымыз литр 200 сомдан екен. Қанша дедім келен? 300? Келелер 300'dan екен. Onu kaça dediniz? 550. 550 som. Tartып көріңіз şu. 660. No, көк алмалар 40 somdan екен. Олар 50 somdan 70 somdan дейді ғой. Дальше көрелші. Бұлар 120'dan екен, ha? 120'dan. 100 som екен. Так. Қаншадан болады десе? 50 som? Бұларшы? 30'dan. Mol 60'dan. 60'dan ha?
Az almaları görgөнü geldik. Alma gösterip bereriz sizlerge. Mына almalar 40 сомдон eкен. Mына almalar 60 сомдон. Mınalar 50 сомдон eкен. Limon qancha bo'ladi? Limon. Limon 150'den. 150'den. Bananchi. Banan. Banan 180'den. 180. Так, дальше көрсөк. Аз байкап атам. Так, 70 сом. Бакта балалар ар кандай. 170, bu 150, bu 120. Ananaslar qanchadan eje? 200'den Kilogram 200'den. Molar qanchadan? Atın nele? Ya. 150 сомдон. Anar qancha bo'ladi? 130. Так, помидорлар. Помидор qancha bo'ladi eje? 240. 240, ha? Tashkentский. Так. Kartoshkalar qanchadan bo'ladi? Kartoshka 22 so'm, 12 so'm, 16 so'mdan. Çoğları 27, 28. Piyazchi. Piyaz 42, 42, ha? 36'dan var mayda. Saviz qancha bo'ladi, saviz? Var 22 so'mdan. 22 so'mdan, ha? Бұл жақта көріп көп пияз, картошка, жана башка товарлар көп. Мына картошкалар 12 сомдон екен. Майдарақ 12 сомдон. Майда чүделерді алдық, бұйырса. Неге керекті, необходимый. Майда чүделерді алдық. Базар басын көрсетіп бердім сіздерге. Қаншадан не қанша полный айтып бердім. Информация полезный болды деп ойлаймын мен. Базар басып, базарда қанша сомдауын барын көрдіңіздер. Şu kanalға атталыңыздар. Қолдан келшінше хабар беріп тұрамыз.